بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیونی سیمای شهری پنجکент، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. بینندگان عزیز، نخست متوجه باشید با قرارهای رئیس شهری پنجکent. قرار رئیس شهری پنجکent درباره تشکیل و گذراندن دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. مطابق ماده های 19 20 و 32 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی با مقصد تأمین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوار سال 2024 و قرار رئیس ولایت سوخت از 19 ینوار سال 2024 درباره تشکیل و گذراندن دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است قرار میکنم. سال 2024 دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است برگزار کرده شود. نظامنامه و رویخط ادبیات توصیه شونده برای اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوار سال 2024 تصدیق کرده شده است به اعتبار گرفته شود. هیئت کمیسیه‌های تشکیلی، حکمان و خرجنامه دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است تصدیق کرده شود. شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر، شعبه های معارف، کار با زنان و عائله، بخش های فرهنگ، جوانان و ورزش، ثبت اسناد حالت شهروندی، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، حفظ اجتماعی، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی شهر، راهبران مؤسسه های تحصیلات عالی و میانه کسبی، بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما، کتابخانه شهری به نام عبید رجب و دیرکتوران مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و اساسی برای در سطح بلند برگزار نمودن آزمون مذکور چاره‌های ضروری اندیشند. راهبران مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی، میانه اساسی، عالی و کسبی اجرای طلبات قراری مذکور را تأمین نموده، غالبان و آموزگاران و والدین آنها را با مکافات پولی و افتخارنامه و سپاسنامه ها قدر نمایند. شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر و جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیمای شهر سپارش داده شود که جریان برگزاری آزمون را طریق وسایط اخباری عموم سری وقت انعکاس نمایند. برای ریاست وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکent سپارش داده شود که از حساب مبلغ‌های به شعبه معارف پیش بینی شده 183,240 سامانی مبلغ جدا نماید. دوره شهری آزمون مهمه سال روان در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71 برگزار کرده شود. شعبه کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکent به خاطر رفت و آمد اشتراکچیان دوره 4 آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است را به شهرهای خوجند و دوشنبه تأمین نماید. نظارت رفت اجرای قرار مذکور به ذمه معاون رئیس شهر پنجکent گذاشته شود. رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده. قرار رئیس شهری پنجکent درباره تشکیل و گذراندن دوره شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت. مطابق ماده های 19 20 و 32 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی با مقصد تأمین اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوار سال 2024 و قرار رئیس ولایت سوخت از 19 ینوار سال 2024 درباره تشکیل و گذراندن دوره ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت قرار میکنم. سال 2024 دوره شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار کرده شود. نظامنامه و رویخط ادبیات توصیه شونده برای اشتراکچیان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 ینوار سال 2024 تصدیق کرده شده است به اعتبار گرفته شود. هیئت کمیسیه‌های تشکیلی، حکمان و خرجنامه دوره شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تصدیق کرده شود. شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر، شعبه های معارف،
کار با زنان و اویلا، بخش‌های فرهنگ، کار با جوانان و ورزش، ثبت اسناد حالت شهروندی، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، حفظ اجتماعی، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر، راهبران مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی شهر، بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی صدا و سیما، کتابخانه شهری به نام عبید رجب و دیرکتوران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی و اساسی برای در سطح بلند برگزار نمودن آزمون مذکور چاره‌های ضروری اندیشند. شعبه معارف، جماعت‌های دهات، راهبران مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی، میانه کسبی، میانه عمومی و اساسی اجرای طلبات قراری مذکور را تأمین نموده، غالبان و آموزگاران و والدین آنها را با مکافات پولی و افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدر نمایند. شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر و جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما سپارش داده می شود که جریان برگزاری آزمون را از طریق وسایط اخباری عموم سری وقت انعکاس نمایند. برای ریاست وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت سپارش داده می شود که از حساب مبلغ‌های به شعبه معارف پیش بینی شده 169,305 سامانه جدا نماید. دور شهری آزمون ماه سال جاری در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71 برگزار کرده شود. نظارت رفت اجرای قرار مذکور به ذمه معاون رئیس شهر پنجکنت گذاشته شود. رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان خوشبخت‌زاده قابلجان، معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده افسران و سربازان قسم حربی 05-170 را با جشن بین المللی نوروز تبریک نمودند. در عرفه تجلیل جشن بین المللی نوروز، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری خوشبخت‌زاده قابلجان، معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکنت خالقزاده عبدالخالق به قسم حربی 05-170 تشریف برده، افسران و سربازان این قسم نظامی را با جشن نوروز جهانی تبریک نمودند. در قسم حربی 05-170 فضای عیدانه نوروزی تشکیل کرده شده، همه با خوشحالی این جشن بین المللی را با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد تجلیل نمودند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت و شهر پنجکنت افسران و سربازان را با مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک کردند. قید گردید که در ایام نوروز طبیعت احیا شده، محض با همین سبب در جان و روح انسان هم امید تازه به زندگی کردن و ایجاد نمودن و آباد کردن و زیبایی آفریدن دیگر بار زنده می گردد. همچنین مهمانان در این قسم نظامی از خیمه های نوروزی سربازان و نمایش های جالب نوروزی دیده نمودند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی و رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالقزاده سابقه‌داران مهنت را بخشیده به جشن بین المللی نوروز شادباش گفته با آنها تحفه‌های رئیس ولایت سوخت را تقدیم نمودند. قدرشناسی و ارجگذاری به سابقه‌داران با دستور پیشوای معظم ملت در سیاست اجتماعی حکومت کشور جایگاهی خاص را صاحب است. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکنت جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی اشتراکچیان را از نام رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده به مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک نموده، به سابقه‌داران مهنت برای خدمت‌های ارزنده‌شان در راه آبادی کشور عرض سپاس نمود.
ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода низ ҳозиринро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик гуфта изҳор дошт ки Наврӯз бузургтарин ҷашни ниёгони мо ба ҳисоб рафта ба таъкиди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таърихи беш аз 6000 сола дорад ва ҳамсанги бостоншаҳри саразм аст. Сипас ба як гурӯҳ собиқадорони шинохтаи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҷумла Орипов Қозибой, Мавлуда Саъдуллоева, Фахриддин Тилябов, Аббос Ҳамроҳзода, Оиша Бобоёрова, Муҳаммади Турсунов, Насриддин Сироҷиддинов, Абдурауф Разоқов, Раҳмон Бобоев, Ойхумор Шодиева, Талабҷон Аҳадов, Ғавсиддин Арслонов тӯҳфаҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода тақдим карда шуд. барномаро идома медиҳем. дар ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳри Панҷакент чанде аз масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифт. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар толори калони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи корӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид. ҷаласаи назоратӣ бо пост доштани хотираи қурбониёни амали террористӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ки бар асари он даҳҳо нафар ҷон бохтанд оғоз шуд. дар идомаи ҷаласа гузориши комиссари ҳарбии шаҳр оид ба ҳолати омодагӣ ба даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида шуда, раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи комиссияи шаҳрии даъват ба хидмати ҳарбӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, масъулини ба ин маърака вобасташударо ба кор бо волидони даъватшавандагон, хоса шахсони мансабдор, тавсеяи корҳои тарғиботӣ ва ташкилӣ дар маҳаллаҳо ҷалб намуд. ба масъулини ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дастур дода шуд ки ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил намудани маросими гусели гурӯҳи аввалини ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ омодагии ҷиддӣ бинанд. дар ҷаласа ҳамчунин рафти кишту кори баҳорӣ, хоса кишти картошка дар хоҷагиҳои деҳқонӣ низ баррасӣ шуда ба масъулони раёсати кишоварзӣ, идораи кумитаи замин, ҷамоатҳои деҳот барои дар муҳлати мусоид анҷом додани кишт дастур дода шуд. дар идомаи ҷаласа оид ба ҳалли дигар масъалаҳои муҳими ҳаёти иқтисодию иҷтимоии шаҳр аз ҷумла ниҳолшинонӣ, сабзу хуррамгардонӣ, тозаю озода намудани ҳудуди шаҳру деҳот, нав кардани шиору овезаҳо, риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда дар шӯъбаи маориф, масъулин мувассаф гардида, пешниҳоди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мавриди баррасӣ қарор гирифт. гузориши Сабрина Акрам ва Башо Ҳусайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, ин лаҳза мутаваҷҷеҳ бошед ба муроҷиатномаи корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент. муроҷиатномаи роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент ба сокинони шаҳру деҳот. ҳамдиёрони азиз, сокинони тамаддунофари шаҳри босонии Панҷакент, роҳбарияти корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент имрӯзҳо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар вобаста ба ободиву сабзу хӯрамгардонии шаҳри босонии Панҷакент бо сафарбарии кормандони худ тамоми саъю кӯшишро ба харҷ дода истодааст. маҳз ҳамин ҷаҳду талошҳои шабонарӯзии кормандони ин корхона аст ки ҳар субҳу шом ва ҳам шабона тозагӣ ва хӯрамгардонии шаҳри Панҷакент таҳти назорат қарор мегирад. мутаассифона новобаста аз заҳматҳои шабонарӯзии кормандони корхона, бархе аз сокинони шаҳр ва он нафароне ки ҳамарӯза ба шаҳр аз дигар ҷамоатҳои деҳот ворид мешаванд, хизмати кормандони соҳаро нодида гирифта бо поймол намудани гулу сабзаҳо ва партофтани партовҳо ҳусни шаҳрро коста мегардонанд. илова бар ин, чаронидани чорво дар дохили шаҳр аз тарафи қисме аз сокинон боиси поймолшавии гулу сабзаҳо гардида таби ҳар як шаҳрвандро хира мегардонад. чунин костагиҳои бемаврид боиси нороҳатии меҳмонони дохиливу хориҷ гардида дар як вақт ба шаъни мо ворисони саразми табориён дуруст намеояд.
мусаллам аст ки имрӯзҳо шаҳри азизамон Панҷакент лаҳза ба лаҳза гул-гул шукуфта истодааст. бунёди биноҳои баландошона, мунфарш намудани роҳҳои дохили шаҳрӣ, чароғоннамоии роҳҳои дохила, ташкили муассисаҳои таълимии томактабӣ ва илова бар ин, сабзу хӯрамгардонии боғу хиёбонҳои шаҳр ба ҳусни шаҳр ҳусни нав зам менамояд ки ҳамаи ин пешравиҳоро метавон дастовардҳои давраи соҳибистиқлол номид. роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент тасмим гирифтааст ки минбаъд низ ҷиҳати ободонии шаҳри босонияи Панҷакент ҳамаи тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намояд, то ба ояндагони худ мероси хубе гузорем. бо чунин мақсад имрӯзҳо дар дохили шаҳр дар мувофиқа бо шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент насби қуттиҳои партовгирӣ бо маром идома дорад ки истифода ва нигоҳдории онҳо аз ҳар як сокини шаҳр дарки баланди масъулиятро талаб менамояд. ҳамшаҳриёни азиз, пас биёед пайи ободу пешрафта нигоҳ доштани ин кӯҳаншаҳр дасти ҳам гирифта барои нигоҳдории ҳар як бех гулу сабза ва тозагӣ камари ҳиммат бандем. итминони комил дорем ки дар ин самт моро шумо ҳамдиёрони гиромӣ дастгирӣ менамоед. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.